Kāti e te iwi, ko te tohu tuarima tēnei, ara ko te tohu mā tauranga Kaupapa Māori, ko te kautaunaki i tēnei o ngā tohu, ko te tāhuhu o te mā tauranga. Ko te mā tauranga rūmaki reo Māori, tētahi o ngā tino rongo wā, mo te whakarauora i te reo Māori. Kei te whakatairanga tēnei tohu i ngā angi tūtanga o ngā mahi o Nāianei, kārepea i kitea i ngā wā o mua, nā reira i tipu ake ai ngā tini mano kai kōrero Māori. Kāti e whai ake nei, ko ngā kai whiringa whaiti. For Mindfulness Movement, Yoga in Schools, Letitia Hallett. Nōna te whakaaro, nāna te kaupapa o yoga i ngā kura i whakatū. Kua tuituia te reo Māori ki roto ki tōna kaupapa whakapakari tinana. Ka mutu kua whakahāngai atu hoki a yoga ki te marautanga o Aotearoa. Kua whaihua nui te kaupapa mai ngā whare ko hungahunga ki ngā kura tuatahi, tai atu ki ngā māmā taiohi i te kāreti mātua o Kimihia i o Tautahi. He tua hangata no whānau ora a Letitia, o te ao kōrero Māori. Ko taringa, pūnua pāho, te wānanga o Aotearoa. He rawemi matihiko a taringa e tāia ana te whakamahi ahakoa ihea kia rongoa i te reo me ngā kaupapa Māori. Ko te whāinga o tēnei mahi, he whakamahi i te nui o ngā tūāpapa pāpāho me ngā ara matihiko ki te whakarato i tētahi rawemi ako i te mātauranga me te reo Māori. E ngā mana o te reo Māori, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e hapai nei i ngā kaupapa whakaora i te reo Māori. Ka te ke kone mato o te tāhuhu o te matoranga e tautoko e whakamihi ana i te reo Māori. Ko te toa mō te tohu matoranga kaupapa Māori ko taringa punua pāoho. Kia ora tātou. Tuatahi ake ka mihi ki nā kaiwhakarite i tō tātou pō, tēnei pō a tāhua. E noho nei tātou i roto i tā tāhua o tō tātou reo rangatira. Nō reira ka mihi rā te taura whiri o tira, te papa e manaki nei tā tātou hui. E whakaroa nau ki nā hangarau, i nā taringa, me taku matapai, a tōna wā, kua noho tātou ki te whakarongo, ki tētehi, e whakamauri ana i ngā kōrero. Me whera o tātou whakaaro. Hoi anō mo te kaupapa nei o taringa, e mihi anau ki te 50 mano tāngata, ka whakarongo ki au, i au iki. Ko taku mahi, he horoi o koutou roro. Me ki he raweke o koutou whakaaro ki tō tātou reo. Engari, e mihi anau ki te koau te kanuhi mua. Ka mihi au ki te hunga i muri, nō reira ka tuku ki taku hoa. Kia mōkena, o tira nā mihi rā ki te wānanga o te aroa e manaki nei tēnei kaupapa. Kia ora praone. Tēnā koutou katoa. Yeah, wow. I have to say, pretty humbled to be here up on the stage. It's quite a privilege to be part of this evening. I really just would like to thank a few key people. Firstly, Tariao and Snowy, the co-hosts, Amber, and mostly Joshua Brown, boss man, for believing in this project right from the start, wholeheartedly. Tania Short, Hone, Paul, everyone at Te Ipuro Media Unit have all played a part in this project. Mostly, actually, Te Wānanga o Aotearoa. I'm relatively new to the world of te reo Māori, and it's been very inspiring for me to start my own journey. And Wānanga o Aotearoa from this mahi has provided a waka to carry this crucial kaupapa. I'm very, very proud. Mauri ora.